Bakunzi b'Ubumenyi TV turabasuhuje. Nk'uko mubibona rero turi mu muhango wo guherekeza Nyakubahwa Dogiteri Joseph Karemera, dusuhuza namwe muteraniye aha ngaha mwese. Icyo nshimira Karemera kandi n'ubundi nicyo cyagomba kuba, abo bantu baramugerageje baturuka impande zose, bagashaka kumukoresha nk'uko babigenje ku bandi, byo bikanakunda. Abo navugaga bakiriho batari muri iki gihugu, abo nabo abaduteranyaga byakundiye ariko ntibyabahiriye. Nta n'umwe waba yaragiye muri iyo nzira ukiriho uri hanze wavuga ko ameze neza kurusha uko yari ameze akiri hano cyangwa akiturimo. Nta n'umwe. Karemera baramugerageje rero, ariko Karemera kubera amasomo y'ubuzima, kubera igihe, kubera karagita, kubera iyo politiki yatangiranye nayo, yamwubatse akagiramo uruhare rwo kuyubaka, arabananira, ntiyabemerera. Agiye abizi, agiye azi ko tubiziranyeho, ariko ubona uvuga ngo agiye neza. Nubwo atagifite ubuzima bwe kuri uyu munsi, yaragize igihe cyo kubona ibyavuye mu mbaraga, mu byo yagizemo uruhare. Uyu munsi birahari, adusize ejo bundi, ariko mbere yaho yarabibonaga, yarabibonye. Igihugu aho cyavuye arahazi, aho cyari kigeze asize nacyo, aho cyari kigeze asize abibonye, asize abizi. N'ubuzima rero niko bugenda, nuko nk'abantu tutajya tumenyera, ariko buri wese niho ajya.
ntabwo ari ariko ntitubimenyera yani birumvikana nk'abantu ntabwo twabimenyera. Twebwe umuryango wa Karemera turabashimira cyane kuba mwaramufashije akaramba akamaranira kanseri imyaka 13 yose. Turenda kandi kubashimira ko kuva Karemera twamenye ko yitabye Imana, ubuyobozi bw'ingabo bwaradufashije cyane vigere twakoraga kugeza n'uyu munsi. Ambassador Karemera, Imana ikomeze imwakire mu bayo. Nkaba rero Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu n'abandi bayobozi bose muri aha b'igihugu mbashimira byimazeyo. Mu rugamba rwo kubohoza igihugu, Dr. Karemera yabaye Head of Medical Services mu Rwanda Patriotic Army. RPA imaze gufata leta, hamaze guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, Dr. Karemera yakoze imirimo itandukanye. Yabaye Minister of Health, aba Minister of Education, aza no kuba Ambassador w'u Rwanda muri South Africa. Avuyeyo yabaye na Senator. Hanyuma aza no kuba mu National Elders Advisory Forum, ariho yitabye Imana akora. Ibi byose Karemera is appointments yagiye azibona, akazi yagiye akora kubera yuko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bamurebagamo ubushobozi. Dr. Joseph Karemera yaje kumenya ko afite uburwayi bwa kansa mu kwezi kwa gatanu mwaka 2011. Ubu burwayi yabumaranye imyaka irenga 13. Murakoze.